Chasal Sarigo Karbok Division IPFT ni Luwajijakma by Natun Bazaar Constituency ni Mongasing parao KaisaNohla Kuthum Panda Khlaikha Pandani Bisingtwi Dalbidal Bodol Yakarwi 26 family ni69Voters Romkha IPFT Bodolni bana Yapharwi Borokno Lamjaksagwi Naharkha Karbok block BSC Vice Chairman Tripura Asli Panda Karbok block BSC Vice Chairman Tripura no karibu manjaga te kubana dongro abani agla asli Panda no te koksaka BSC Vice Chairman Tripura Hambai jotono tini horkasang jorawo tini sung Karbok division party IPFT tini ngai tini sung Mongolchan para Mongolsing para omono sini first IPFT oro Yakarwi mani omongke nini to posis Natun Bazaar malbasa edisi Constituency oro faimanja faikang baksa sini artisan president sini Dalbidal assistant secretary sini Tarjen Riang sini division member ata holen sung mohakeno tini oro sungmoi baksa borok sini party IPFT no hamjagui sono phandrena ni borok faijak Mongolsing para ni borok 26 family ni 69 voter tini borok sungbai samung khainbai faika maximum oro youth ni team no YTF ni leader rok borok agi Tripura mo thaklai tongmani tinin simin borok sungbai kaham ke samung khainani jatini andolon tai barinani IPF tini je main nahar mungno borok agam dino success khainani nei borok sono phanan bagai phaimbai bongno jotona hambai abahai kino kanalayano ashalo katalbana romna rokta mosaka jong TTDC election paimoni go mat o ni boye tin para o kono develop do moha sujog subida mai yan bo engke chongro Tripura mo tha engke obo beraye chongro tini IPFT yo join ke 26 family engke 69 voters no to yeno phai hatin chongro ya romta ani mum bisojit dia Tripura mo tha o tongo age YTF ni ro to kam Bureau Report Chini Khorang